Lidi se vůbec nemusí bát jít do zahraničí pracovat. Majú tu koordinátora slovenského, českého. Keď aj nevedia reč, tak tým určite pomôžu. Pri mojom nástupe boli zabezpečené všetky potrebné veci od ubytovania až po ten prvý deň nástupu. Když jsem něco nevěděl, něco jsem potřeboval, koordinátoři mi ve všem pomohli. Koordinátor si odo mňa vyžiadal fotku, vybavil mi sociálne, zdravotné. Podľa mňa toto je základ. V podstate bolo vybavené všetko, čo bolo potrebné. Keď máš sociálne a zdravotné vybavené, bez toho, aby si niekde musel chodiť po úradoch, keď tomu nerozumieš, tak je to super. Vždy, keď som potrebovala info, boli mi nápomocní. Pomoc vlastně maximální, bez jakýchkoliv problémů nebo odmítání, vždycky vyšli vstříc. Veľmi kladne túto podporu cítim a máme dobré vzťahy s koordinátorkou. Vybavovanie dovolenky, prihlásenie na pobyt a všetko okolo toho. Spokojenost 100%. Musím povedať, že je to skvelé.